Күн шәрфеңіз қайырлы olsun. Бүгін сентябрьдің 15-і ве Қырым işğalinin 931 күні. Эфирде заман. Халқара пара фонду Украинаға миллиард доллар айырacak. Вашингтондаки фондның мудирлер шурасы мескүр қарарны қабул етті. Украина президенті Петр Порошенконың сөзлеріне көре, бұл екене кредит дегіл бұндан ғайры та қошма 600 миллион евро Авропа бірлігінден айырылacak. Бұл есе Украина иқтисадиятына четел яттырымлар үшін қошма имканлар ача. Бұндан да ғайры Порошенконың фікірінже халқара пара фондундан айырылаған сермиялар шуну таздықлайки Украина ислатлар yolunu кече, дүния жымачылығы есе Русия қаршылығына бақмадан Українаға қол тута. Все це дозволить тримати стабільність гривні, зафіксувати досягнуту нами макроекономічну стабілізацію і підтримати перші паростки економічного зростання. На рівні бюджету 2017 року, проєкт якого буде презентовано днями, ми зможемо зробити перші кроки з підвищення соціальних стандартів. Але глобально в цій історії йдеться не про гроші. Позитивне рішення МВФ свідчить про те, що світ визнає, в Україні відбуваються реформи, в Україні відбуваються якісні позитивні зміни, і країна рухається в правильному напрямку. І, як не парадоксально, резолюція фонду – це також і сигнал агресору, який намагався нам поставити палки в колеса навіть на сесії борда МВФ. Спроби Росії підірвати солідарність МВФ з Україною і зірвати рішення про транш провалилися. Кремль програв в цій операції. Реформи роблять нас сильнішими, а разом з тим міцнішою стає і наша здатність протидії зовнішньої агресії. Қырымда Ахтем Чигозның іші бойынша нефбеттеки 14-ші махкеме топлашуы кече. Меджлис рейсінің муавины махкеме салонына кетірілмеді. Чигозға қаршы изатларыны бірінші оларақ Қырым самооборонасының азасы Сергей Вахлин берді. Адвокат Николай Полозов твиттерде шуны білдірді ки, Вахлин шовинист олып Қырым татарларыны севмей. Оның бабасы НКВД қызмет етіп, бандерлеріні урайды. Меджлис рейсінің муавины Ахтем Чигозны Ишғалжы прокуратура 2014 сенесі февраль 26-сында Қырым Юхары Шурасының бинасы янда митингнің тешкелечісі олғанда қабатлай. ОБСЕ экспертлері Қырым журналисті Николай Семенаны Украинаға ибермеге чағыралар. Алматыда жемие тақлары бойынша ОБСЕ экспертлерінің 3-ші иш тақымның иштиракчылары Русия киметіні журналистке тәдәвиленуі кечмеге имкан бермесіні риджа етті. Киев нейрохирургия институтының мәліматына көре журналистке амелият кечермеге зарур, чүнки Семена сақат қала біле. Ләкин ФСБ тарафындан ачылған жинай иш, она Украинада тәдәвиленмеге рұқсет етмей. Қырымда жиле ярдым машиналарының айдавчылары ачлық айлыққа шекет етелер. Фелакетлер меркези вет ажиле тибби ярдымның хадимлері ярым елдан зияды о сәліқларыны толу шекелде алып оламайлар. Бұл сефер инсанлар Қырымның Ишғалжы акиметінің салық сақлав назиріне мұраджат еттілер, о есе меселені яқын заманда чізмеге сөз берді. Ләкин ярым ел евелсі о бұл меселені бір ай ішінде чізмеге ваде етеді. Все началось с апреля месяца. Вот. У нас поменялся директор Центра медицины катастроф. Вот. И с этого же момента, прямо с апреля, нам заплатили только ставку водителям. То есть мне лично заплатили 7,5 тысяч. Запчасти покупаются в складчину с вот этой микроскопической зарплаты. Да, как ни странно, об этом знают, но молчат. Понимаете? Это глухая стена. И мы до сих пор покупаем запчасти. Мы до сих пор сами на асфальте, без всяких условий. На асфальте валяемся под машинами, затягиваем гайки, проверяем колеса, схождение, исправность машин. Совет министров примет это постановление, где будет повышена заработная плата водителей скорой помощи, потому что это действительно отличается от всех водителей своей интенсивностью труда и ответственностью. Поэтому по водителям скорой помощи мы здесь найдем компромисс. Сүреде барышық режимні девам еттілер. Башта бір атешінің тоқтатуф режимі еді күн девам етмек керек еді. Ләкин Америка ве Русия тышышлер назирлерінің телефон лақырдысынан сон барышықны тайки күнде ұзаттылар. Америка Қошма штатларының тышышлері назирі Марк Тонерның қайдыткеніне көре, зыддетлер сайысы экселді, ләкин анлашмаларға бақмадан Асадның күчлері Сүрия позицияларына қаршы атеш ачмаға девам етелер. Америка Қошма штатлары Сүрия әйелісін
Украинасыны гуманитар ярдымынен темин өтмек üçün Русияны Башар Асадқа тесир етмеге чағыралар. Крымда Курбан байрамның қайд етмесі девам ете, кефе жыварында ерлешкен ближние кой сакенлері байрам тедберелеріні тешкил еттілер. Оларының арасында Крымтатар ойын ве ерлар концерты, спорт ярышлары ве милли Крымтатар күреш ярышы. Галиплер қочқарыны әлде етті. Киев 2018 сенесі Чемпионлар Лигасының финалыны қабул етежек. Қарар Афинада УЕФА конгрессінде қабул етілді. Бұл мәліматны Украина президенті Петр Порошенко өз Facebook сәйфесінде таздықлады. Яқында УЕФА Чемпионлар Лигасының финал матчыны Киевде кечірмеге қарарға келді. Біз үшін бұл пек яқшы хабер, эсасен Украин мұхлислері үшін. Емінің бұл финалны біз юксек севеде кечірежекміз деп язды Порошенко Facebook сәйфесінде. Киев сакинлеріне Крымтатар ресамлар нағышчы век керамислерінің ишлеріні тақдим еттілер. Ұсталарының 20-ден зияде чешіт түрлі әсерлеріні Украина мерkezінде açылған сандық арт салонында көстерділер. Оларының чоқысы Крымдан кетірілген. И случайно попали на эту выставку, я такого, конечно, не ожидала, потому что, не было. И потом Крым как-то далеко, и мы мало о нем знали, и все. А тут, просто изумительные работы, замечательные. Основная цель – познакомить украинцев, иностранцев, познакомить всех с нашей богатой, красивой и щедрой культурой. То есть у нас такое, знаете, сочетание такого как бы музея, выставки с салоном, который может что-то все-таки продемонстрировать, и некоторые вещи можно купить. Бұл біздің сонки хаберіміз еді, атайрылы олыңыз, көрішмек үзре.